بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abatuliri samuna mwena abagoberezba al-Minbar Media Group assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulundi ogundi era twizemu okubona nga tutyama twaidukaniye kumbera y'eddiini yaife. Allah jalla wa ala tumutendereza ino olw'okutufuula abasiraamu n'okutuwa omukisa tuba abasiraamu kubanga abagezi bangi aye ekigambo ky'obusiraamu Allah akaali kukibooleka akaali kukibalaga n'olw'ensonga yaife Allah bwe yaikiriza ne tuba abasiraamu tusaana okumwebaza ate okumusaba atulungamye kubanga emyoyo gyaife giri mu mikono gye. Allah jalla wa ala musiima era n'amusaba ise ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne ku bantu b'ennumba ye ne ku bagobereza abamuyamba ku basahaba be abamuyamba okutambuza ekigambo ky'eddiini na buli yenna anaaba mu buufu bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam okutuusa Allah lwalisikira ensi eno n'ebigiriku. Olunaku olwaleero mu bintu ebingi eino ebyoleka the beauty of Islam obulungi bw'obusiraamu n'ensomesa y'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yasomesa ku kigambo kye beeta omuliraano. Omuliraano mu busiraamu kintu kikulu ino ekyetaaga okutaakwa amagezi n'eisira abantu okukitegeera obulungi kubanga abantu bangi baviire ku mulamwa ogw'enkolagana yaabwe n'ebaliraanwa baabwe. Therefore olwaleero nenda twedukanye ku huquuqul jaari fil Islam. Muliraanwa wo akulina ku buvunaanyizibwa ki iwe bw'oteekwa okutuukiriza gy'ali nga muliraanwa we, oba buli omu abe ku bibye, iwe oba mu maka go n'oli aba mu maka ge, buli omu ng'atamayindinga befa wa mwine. Obusiraamu tibwakiikiriza butyo olw'okubanga obusiraamu diini eyenda okuzimba society eri clean ate ng'eri fair, bw'ataayo ino ebirowoozo ku nkolagana ya muliraanwa ne muliraanwa we. Kyova obona kiba kya buvunaanyizibwa ino omusiraamu yenna okutegeera ebikakata ku ye eri muliraanwa we. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatayina isira ku nkolagana yo ng'omusiraamu ne muliraanwa wo. Omuliraano mu busiraamu ba ulama abamanyi ba scholars ab'eddiini baguteekateeka era bagwinonola bakuba nti muliraanwa wo bwe kuba ku mayumba nga muli ku kyalo, baliraanwa abo bateekinga 40 homesteads squared, amayumba 40 north, south, east and west, abo bona baba baliraanwa abo 40 homesteads. Olwo nga tuli ku physical homesteads amaka gene agaliwo kyokka ate eriyo baliraanwa abo abandi mu ngeri edindi mu taxi bw'oba muli mu class ku desk court yaime, bw'oba muli kutambula akuliraine left and right, abo bona baliraanwa abo booteekwa okubisa obulungi era booteekwa okutaakwa ebirowoozo. Aye Nabbi sallallahu alayhi wasallam eisira yasinga kulita ku Makka. Muliraanwa wo gw'oyawula naye olusalosalo, muliraanwa wo gw'oyawula naye unit mw'opangisa, muliraanwa wo gw'oyawula naye amaka. Nabbi yamutaaku ino eisira. Ni Allah jalla wa ala bwe yali ayinonola embeera y'okwebisa, Allah jalla wa ala yatulungamya ino ku mbeera gye tulina okwebisaamu n'ebaliraanwa baife. Awo we ndikwenda okutandikira mu suratu Nisaa'i aya ya 36 Allah subhanahu wa ta'ala akoba ati a'udhu billahi minash shaitani rajim wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Mwitekeri Allah Jalla wa Ala yainonula ngali kututegeeza nti tutekwa kumusinza yenka nga tetumugaise ku kintu kyona kyona. Bwe tumala ekyo ekyokubiri kyetuteekwa okukola wa bil walidaini ihsana, abazaire abaali ensonga okutuleeta ku nsi kuno tuteekwa okubabisa bulungi. Allah yaleka akoma ku ekyo yakoba wa bidhil qurba, ab'eŋŋanda daife tuteekwa kubabisa bulungi. Waliyatama, bamulekwa tuteekwa kubabisa bulungi. Wal masakin, abantu abali mu mbeera ey'enda obuyambi abateesobola nga tuteekwa kubabisa bulungi. Kyenenda mu kino ekiiraku Allah Jalla wa Ala yakoba nti waljari dhil qurba, mu bantu batuteekwa okubisa obulungi eino baliraanwa baife, naddala ab'eŋŋanda, kubanga omuliraano gulimu ebika era ebikukakataku eri baliraanwa abo biri mu levels, era nja kudiinonola insha Allahu ta'ala. Allah yakoba nti waljari dhil qurba, muliraanwawo nga wa mukika kyo oteekwa mubisa bulungi kubanga akukakataku emirundi ebiri, muliraanwawo ate wa kika kyo. Waljari aljunubi, muliraanwawo nga ti wa kika kyo oteekwa kumubisa yeena bulungi. Wasahibi biljambi, eri ate kabiri muliraanwawo ono mu buliri, yeena oteekwa kumubisa bulungi. Kyenendamu nti Allah Jalla wa Ala yatulagira okwebisa obulungi eri baliraanwa baife. Kyova buno omusiraamu kimukakataku okutegeera baliraanwa bwe nibye bateekwa okumufunamu n'ebimukakataku gye bali abite mu nkola. Nga Allah Jalla wa Ala bwe yajanga asengeka maratiba huquqi aljar, emitendera gy'ebikakata eri omuliraano, kubanga omuliraano gulimu ebika bisatu. Osobola oba n'emuliraanwawo ngaye ti musiraamu, mushirk, oliraine bujagaali, oliraine ani, oliraine ani, omusamize amanibwa. Obusiraamu bukukoba nti olina byoteekwa okumukolera ebikukakataku, oba wansaasi oba muki oba azira iddiini, aye nga muliraanwawo akulinako haqqul jiwar, akulinako obuvunaanyizibwa bw'omuliraano. Bw'onaakuba enduulu aida kuwulira, bw'onaalwala aida kutegeera, bw'onaafumbiza aida kutegeera, bw'anaafumbiza aida kutegeera, bw'anaalwala aida kutegeera. Embeera eyo ey'obuliraano eba eriwo era ng'ebageita. Wabaayo omuliraano ogwokubiri nga musiraamu ate muliraanwawo, oyo alina haki ibiri, haqqul jiwar wa haqqud din, haqqul islam. Ekibagaita mirundi ebiri, muliraanwawo ate musoma diini ndala, oteekwa okumubisa bulungi n'emirundi ebiri. Ate wabaawo omuliraano omulundi ogwokusatu nga muliraanwawo musiraamu musoma diini ndala ate nga wa kika kyo, oyo omuvunaanyizibwaku emirundi esatu. Emirundi esatu kitegeeza ki? Ebiri kitegeeza ki? Mulala kitegeeza ki? Oteekwa kuba wampisa nungi gye bali olw'okubanga baliraanwabo. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukoba mu hadithi ya Aisha yakoba nti la zaala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Nabbi nga tiyalekeranga kwogera kukubisa bulungi muliraano, nga byayogera abitoola ku Jibrilu. Nabbi akoba ati Jibrilu buli lwe yaidanga gye ndi oluvannyuma lw'otuusa obubaka nga tayinza butankoba kubisa bulungi muliraano, paka lunalowooza nti olundi Jibrilu ali lwayankoba ati bw'ofa muliraanwawo alina haki mu maaliyo. Aye ng'ekyo kiida olw'obukulu bw'omuliraano. Kyova obona omuntu yena yena obusiraamu bumukoba yeebise bulungi eri muliraanwawe, amutuukirize ku byateekwa okumutuukirizaaku ng'eddiini gy'asoma bwekoba. Ng'oviire ku muliraano ogw'amaka niyo ebitukakata ku gye gali nga bwe nja okubiinonola wamanga.
eri emirirano gino gye tutambula nagyo ninye Costa nja Kampala nja Budondo nja Bugembe omuntu gw'otyaime naye ku ntebe seat gw'oli sharinga naye same seat ne taxi akuvunaanizibwako kubanga muliranwawo oteekwa okwebisa obulungi ng'oli tambula n'abantu kubanga bafuuse baliranwabo in that short period of time gye muli kutambula oba ojja Kampala oba ojja Mbale oba ojjaawo mu baasi leka kukoleeza sigala ng'oli mu takisi kyabujega ino ate omuntu ayinza okulowooza ati mugundufu ino therefore olutyaime n'abantu mu takisi idembe ly'okunwa sigala no busiraamu tebukiikiriza abantu leka abafumuuliza muka gwa sigala olikuniiza omuliraano obusiraamu bwakiroba ekyokubiri eri ebintu by'obunose biri simple aye ng'abantu bateekwa okubita ku natural logic obugezi bwabwe obuzaaliranwa bategere ndi kuniiza muliraanwa tutyaime mu baasi tuli kutambula Kampala Mbale olw'olugendo luli almost 170-80 kilometers kumpi 200 kilometers muli kuditambula Kampala Mbale aye nga buli kyolina kyo kyoyagana nga bali kutunda okirya wagula eigi wasusa walya eigi efumbe lina engeri gye liwunamu abantu tibalyenda olikuniiza baliranwabo owa yogati yabita yogati leeta owanwa yogati owa meroni yaida emeroni leeta kwegamba wabanga buli kintu olikukirya bwomala bwobadagala bwomala bwewebisanga bwoyenda kyokka nga ate mulimu kutambulira walala oba olikuniiza baliranwabo osobola obutabaniiza n'ebyo byakulya aye wabaniiza n'okwogera oyinza otyama n'omuntu mu takisi yayogera okuva e Kampala paka Mbale tasirika byaidi byataidi yageya yalimba buli isimu lyabamukubira tuli wano tusimbudde tuli wano tutuuse Jinja aye nga bakaali Kampala abantu wabasina ino ni lose talk wabanga olikuliniza baliranwabo eyo n'embeera eno eya buliido mu bifo gye tukolera okuniiza baliranwabo mu mizikiti gye tusaalira okuniiza baliranwabo mu swala eri omuntu nga ni muswala aniikizaamu omuliraano alini sokisedi wunooti bwaki omuntu muswala ndala waatenindo mu bifo 10 lwa muliraanwawo ono kubutamana bimukakataku eri baliraanwabwe musaawa gyagiremu buli wootenindo wafu buli wootenindo wafu buli wootenindo wafu olwa sokisedi amuliraanwawo aba alikuniiza omuliraano eyo mbeera eri ey'okungulu muntu gyayinza olowooza ati ezira mukuniiza muliraano bwetwira ku mbeera ey'amaka muliraanwawo alina ebikukakataku gyali bingi nga mu byekisinga obukulu kuku identifyinga nti niwe so and so muliraanwa wange embeera eri mu Europe embeera eri mu Asia sometimes tiyaidini nti omuntu aba ni muliraanwa waye nga tamwidi bamala beewaana mbu bakola nnyo bali bize oyo muliraanwa wange naye simumanyi naye tamanyi myaka giweze kati guno mwaka gwakusatu simulabangako tandabangako timusobola kuwangaalira together ngaye muliraanwa wo tayira wazira kibagayita tiwaba lunaku lukulu tiwaba Ramadhaani bw'abanga musiraamu ku musiraamu tiwaba Yidi tiwaba ki tiwaba Juma embeera abantu balowooza ati yakigundufu aye nga ti mbeera yakigundufu bateekwa okwebisa ng'obusiraamu bwe bwasomesa norms ed'omuliraano at least once in a while identify yourself eri muliraanwawo konkonkonko salamu alaikum muliraanwa kasita otegeera nga aliyo aigulewo omukobo oti ndidye kulamusaako ninze neibawo amaina gange ninze gundi agago niwaani ninze Shafi ba bulungi siba wena siba bulungi kale jja ekyo kyonka kitegeerekeke kuba kikukakataku muliraanwawo ono mu muliraano mu muzimbo
akutegeere. Ni ku kibanda atyo gw'oyawula naye ekibanda oteekwa omutegeera. Obwo buvunaanyizibwa bw'amaani Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yatukubiriza eri baliraanwa baife, kubanga oteekwa okumumalira ebizibu nga muliraanwawo singa abaidde gy'oli ng'ali kusaba omuyambe. Buvunaanyizibwa ki bwe tuli nabwo eri baliraanwa baife nga tumaze okutegeera omuliraano niki? Nkukobye nti 40 homesteads squared sharia abo bonabone bakonsideringa nga baliraanwawo. Nakuleetera n'ekyokumpi nti ng'oviire kwabo oteekwa n'okutaayo n'ebirowoozo ku bano bootambula nabo, kubanga boona sharia ebatwala nga baliraanwabo. Oteekwa okwebisa obulungi gye bali. Kakumala gatambula ng'onwa buli kyoyenda, olya buli kyoyenda, ofuumula sigala buli kyoyenda, ofuumula buli muka gw'oyenda, ng'olitambula n'abantu mu kyombo ekibagaita, oba oli kuniiza baliraanwabo. Step 3 mu presentation eno ndikwenda tutegeera ebitukakatako eri baliraanwa baife. Number 1, ng'otoireku okujja okumweyandulira ninze gundi nkola mulimo gundi ninze muliraanwawo wano. Ekyokubiri, oteekwa okumulambuula. Ziyaratul jar, muliraanwawo oteekwa okumulambuula otegeere embeera dediri ditya, ali bulungi tali bulungi, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatulungamya ebitukakataku eri basiraamu banaife. Yandibanga muliraanwawo ti musiraamu, therefore oyenda kumubisanga bw'oyenda, no, nsobi y'amaani omusaada omusiraamu okuba ne muliraanwawo Peter Paulo aye nga toyidi bimugemaku. Eyo nsobi y'amaani. Diini yaffe tekisomesa etyo. Oteekwa omukolaku omukwano, oteekwa okumukola ku da'awa, ate ng'edo ni asalibu, edo n'engeri ago n'amagira muntu gabitamu okukola omukwano ku muntu okumwingiza mu busiraamu. Musaada mulala mu byalo bya Uganda eno nga muliraanwawo ti musiraamu, yalwaza omwana paka omwana yafa, abantu bakuŋŋaana, wallahi yafuluma mu nnumba ye yakyakala yaja. Bamukuba ati muliraanwawo yafiirira omwana, yakuba ati abakafiri tebamalira budde. Eyo nkola nkyamu ino. Muliraanwawo musiraamu ti musiraamu akulina ku haki y'obuliraanwa. Bw'aba alina ekizibu oteekwa okugyawo omugumye, kubanga kizibu. Ekizibu bwe kizitowa mu ddiini yaffe ey'ekisiraamu nibwe kizitowa mu ddiini mu ndikiriza etali ya kisiraamu. Obulumi bwe mba nabwo Shafii mu busiraamu nga nfiirira omwana, la qaddara Allah, n'owundi Peter ni bw'aba nabwo ng'afiirira omwana. Therefore tikikola makulu, tikyabugundufu muliraanwawo okufiirwa n'ofuluma n'ojja bujje nibakoba daddy so and so, muliraanwa yafiirira omwana akuba bazika sayimeka, abo batereka nnyo munankubira banabaredde ndabo banaasobola okubaawo. No, haki gy'ekulinaku ku muliraanwawo okumulambula n'okumanya ebizibu by'alinabyo. Bw'abanga ti musiraamu akulinaku haki ndala ya buliraanwa. Bw'abanga musiraamu olwafunye haki ey'okubiri omuliraano n'eddiini kabiri eriwo kizitowa. Bw'anaabanga musiraamu ng'ate wa kikaakyo, hukuuku 3, muliraanwawo wa ddiini yo ate wa kikaakyo. Ebyo byonna byonna bikusiba weebise bulungi ate obeewo mu kizibu ky'alinakyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakitukubiriza ino. Ekyokubiri, toteekeirwa kukola nsonga yona yona eniiza muliraanwawo. Mu hadith ya Abi Huraira mu Bukhari ni Muslim, Nabbi sallallahu alayhi wasallama lulala yatyama ne basahaba be yabakuba nti wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tasobola kuba mwikiriza mwiduvu mulungi. Allah gwayikiriza bikolwa bye n'empisa dde n'eddiini lye
nabbi yakiramu emirundi esatu. Basahaba bamubuuza nti man ya rasulallah, ani kugoli kulayirira kwotyo? Nabbi abawa answer summarized, yakuba nti man la ya'manu jaruhu bawayiqahu oba bawaiqahu, omuntu yena yena nga muliranwa we tamufunira mu mirembe, nga muliranwa we tawona bibibye, ovuma ne ewamulana ojosula kasasiro, bwalwaza ezira tekikugemaku, bwafuna amasano tekikugemaku. Omuntu ow'ekika ekyo nabbi yakoba ntasobola kuba mwikiriza mwiduvu, la yu'min, tasobola kuba mwikiriza kamilul iman, tasobola kuba mwikiriza mwiduvu wa bwikiriza. Why? La ya'manu jaruhu bawaiqahu, kubanga muliranwawe tawona bizibu bimuvaamu. Wallahi osobola okuba nemuliranwawe wamwewuunya nga buli lunaku akolayo ekibi ekiyaka, atandikira ku kibanda yakiseesa paka lwomukooti muliranwa obitirawa, yakoba ati wano wamukooti taawo oluwani, yasimbawo ekiroowo, yamala ati eyo diiru esaze. Bwava ku eyo buli itooka erikula mu lusuku lyo waidemba oli temaalitwale, kubanga muliranwawo. Bw'oyogera ku yakoba ati nife twabasooka kuno, fe twalina ensuku, buno obutooke bwolina nabwo nakatemye baana bakalidde, bokagalamu sente ngamba oba yakozesa embeera ejerega aye ng'ali kukosa muliranwawo. Embeera eyombi obusiraamu bwagiziyiza. Mubikukakata kweri muliranwawo adamu idhaihi, toteekwa kumuniiza. Nabbi kyavaako sallallahu alayhi wasallama nti wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tasobola kuba mwikiriza mulungi mwiduvu yesimisa bataka bawangala nabo ngaye baliranwabwe tibawona bizibu bimuvaamu. Oyaba muntu mukyamu eno. Wenaawo nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukawa mu hadith erinda al-Bayhaqi wa Ahmad nga bali kwogera ku mukyala sahabi yederi nabbi sallallahu alayhi wasallam, yamukuba nti ya rasulallah fulana inna fulana, gundi omukyala mu kyalo muno tudhkar ayogerwaku bikathirati salatiha, musazaino wa sadaqatiha, asadakaino wa siyamiha, asibaino, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, wabula alina ekizibu kiti baliranwabe tebamufuna mu mirembe. Avuma ino baliranwabe, ageya ino baliranwabe, aniza ino baliranwabe ng'akozesa olulimi lwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallama tiyalwisa yakuba nti hiya finnar, oyo wa muliro, swala tedimuyamba, sadaka temuyamba, sawumu temuyamba. Olulimi lwe engeri gye lumuseereza eri baliranwabe hiya finnar, wamu muliro. N'olwensonga eyo omuntu yena yena ateeka okwegendereza, mwami oba mukyala, ku lulimi lwe eri muliranwawe, obutaniiza baliranwa ng'okozesa lulimi lwe. Mu hadithi mwene omwo nabbi sallallahu alayhi wasallama bamukuba nti kabiri ate fulana, gundi era mu kyalo kirala kino tudhkar ayogerwaku biqillati salatiha, swalade damuswaba, bwasala faradha tataaku sunna, wa qillati sadaqatiha, ti musadasina asadaka buntu butono butono ino, wa qillatu siyamiha, ti musibi aswikirire. Yena tulinaye ku kyalo kuno, wabula akuuma ino olulimi lwe era abisa bulungi baliranwabe. Nabbi yakoba nti hiya fil janna, ebikolwa bye byakola nembeera d'abantu bamujjana, oyo wamujjana. N'olwensonga eyo mubikukakata kweri muliranwawo adamu idhaihi, toteekwa kumuniiza na kintu kyona kyona muliranwawo. Ensonga yindi ekukakata kweri muliranwawo iqradhihi in istaqradhaka,
kumuyamba mu kizibu ky'esente singa oba olina obusobozi ate n'akutuukirira. Otava mu bigambo bibi, muli bazibu bakuwola sente diita omuliraano, muyambe sente. Bw'omala omuyamba kola naye endagaano esasula ate omusabire ku Allah amusobozesa asasule. Ti kumuwa wakuba oti kamugezese, manye ezo tajja zisobola zikomyawo. Aye bewansa wansa kandi muwe mwetoleko kabiri aliira namwidukizanga diri la ni bwaba kalemererwa okusasula naira nakutegeeza ati muliraano nalemererwa musoniwe. Bw'obanga olina obusobozi obusoniwa ate osabe Allah amugaigawaze. Mubikukakata kweri muliraanwawo okuba nti omuyamba ku kyesente singanga aba akutuukirire n'akusaba obuyambi. Kikukakata ku mu Busiraamu obutegulumbaza ino n'ogendera ino ku baliraanwabo kuba olina akamotoka. Bantu bangi tuwangaala nabo nga twakulira mu buwafu, motoka Allah adituwaire mu bukulu. Oba oli awo kutugezesa Allah tumusaba adituteremu ebirungi, ate nga saawa yona yona diri mu mikono gya Allah bwayenda aditwala. Muliraanwawo wamubona nga kyawansi kuba yatambuza bigere yepakira mu takisi oba alina kapiki, tomusaasira, towa kitiibwa wabitira, woyenda okuzibaozibawo. Wabona nga muliraanwawo azira mugaso because wolina emotoka ye azira motoka. Embeera efaanana etyo mbeera mbi, era Obusiraamu bwagikoba nga bugivumirira eri muliraanwa ku muliraanwawe. Nenda osembyayo ebintu bisatu ku musomo guno ogw'obuliraanwa mu Busiraamu. Kikukakata kunga muliraanwa wange, kinkakata kunga muliraanwa wa fulani, okukuuma ebyama by'amakaage n'okukuuma ekitiibwa ky'amakaage. Leka kulasana mu tawuni na buli kyobona wa muliraanwawo. Abana nina muliraanwa musoye mumubona muliraanwa wange yaye tuli ku kizibu. Abaana be bazaanira wange, obwana tibwambala, azira sente dambaza bwana busiiba ndala. Obusiraamu bwaziyiza embeera eyo. Oteekwa okuba n'ekyama ky'amaka ga muliraanwawo n'obutamukosa na kulengeza wuwe kukeeta byama bya mu makaage. La, Obusiraamu bwakiziyiza. Bala Obusiraamu bwatukubiriza okubisa obulungi muliraanwa to the extent enti bw'abanga azira kyakulya mu makaage tituteekwa kulya nitulambala nga yazira kyaliire. Tukakatibwaku obutatenduka unless nga tutegeere muliraanwa waife aliire taliire. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abu Dharr akoba nti ya Aba Dharr, Abu Dharr ndikukubiriza olina baliraanwabo ayi bw'obanga ng'ofumbye nyama otaire mu nyama eriwunira abantu akawoowo fa akthir maraqahu, supu waamu abenga ku mungi. Wa ta'ahad jiranak, ate omanya ebifa ewa muliraanwawo weerezaayoku balyeku bawuteku ku supu, kubanga amaka bwe galwa okulya ku nyama empisa damu difwa. Nga Ali radiyallahu anhu bwe yatukuba nti abantu bwe balwa okulya ku nyama bafune emize, batandika enyama okugituuma amaina, akanyama akava. Omuntu alwa okulya ku nyama saa khuluquhu pisade difwa, atandika okuba n'okuwankawanka n'omululu naddala bwaba muli wa nyama. Therefore Obusiraamu bwatukubiriza okwebisa obulungi eri baliraanwa baife, tubabise bulungi naddala ife Abasiraamu tusobole okudipictinga ekifaananyi ky'Obusiraamu eri abantu bale. Nabbi yabalambulanga ng'ate Bayahudi. Ezira kikubisa ku muliraanwawo olw'okuba ti Musiraamu tomulamusa, bw'alwala tojjayo, bw'akweta ku mbaga tojja, ku graduation d'abaana be tojja, kubanga situula mu maka gatali Musiraamu. No, by'Obusiraamu tobitegeera.
omusiraamu ategeera obusiraamu ateekwa okubisa bulungi muliraanwa we, unless nga muliraanwa we akwetanga aidindisa Ssekasongolo ku mukolo gwange, muliraanwa wange musaada musiraamu kyokka yasavinga omwenge mungi, yasala ebisolo ebitaikirizibwa kuliibwa mu iddiini yange, nga byona byona biri awo, awutija aba mubi era nteekwa amukobererawo. Ebitali ebyo nteekwa kwebisa bulungi gyali, ye n'ateekwa kwebisa bulungi gyendi, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ino okubisa obulungi omuliraano. Maliriza nga ndi samarayizinga nakuba nti omuliraano bwe guba maka gaba 40 squared. Bwe kitaba ekyo buli gwolinayo okumpi aba muliraanwawo, faayo ino okumubisa obulungi. Ekyokusatu, mana ino muliraanwawo akuliraine akulinaku hakki meka. Eriyo ow'endala aljaru ghairu almuslim, eriyo ow'eibiri muliraanwawo ng'ate musiraamu, eriyo ow'eisatu muliraanwawo musiraamu ate wa kikaakyo. Ebintu ebyo byona byona bibatuukirizeeku oyolese eddiini yaife ne byute yaayo, tusobole okweta abantu batwegaiteku. Saba Allah jalla waala aikirize era alungamye societies dona dikiririze mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tuwe okwebisa obulungi eri baliraanwa baife. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.